Nanda Sylvia Sigli 13 Oktober 1997. Oknita Aulia Lok Semawe 20 Oktober 1997. Widya Rolianza Alu Ipute 8 September 1998. Elvina Takengon 26 Juni 1998. Nanda Khairun Nisa Medan 22 September 1998. Maulidia Ramli Banda Aceh 4 Agustus 1998. Regita Cahyani Langsa 22 Juni 1997. Mutia Nurul Ramadhani Medan 7 Januari 1999. Putri Yuni Humaira Punjut 4 Oktober 1998. Orin Prihartini Padang 11 Oktober 1998. Ananda Ponna Pulau Raya 21 September 1997. Raudatul Anzira Pedada 5 Januari 1998. Cut Hadira Banda Aceh 27 Juli 1998. Rosi Silvana Banda Aceh 4 Juni 1998. Sausan Alia Firdaus Banda Aceh 20 Desember 1998. Putri Darmayanti Banda Aceh 22 Februari 1998. Nadia Darwis Banda Aceh 26 Maret 1998. Ulfa Nur Hafida Kedai Runding 28 April 1998. Afida Rahnu Dayah Kampung Pisang 10 Juli 1997. Raudatul Jannah Samuti Krum 17 Juli 1998. Ilya Nafra Jakarta 21 Desember 1997. Sahira Febina Sabang 26 Februari 1999. Ona Suwarnida Banda Aceh 24 Maret 1999. Monica Rizky Tanjung Beringin 7 Juli 1998. Asma Winda Teping Gajah 8 Oktober 1998. Melati Sukma Putri Banda Aceh 17 Oktober 1998. Nadia Ulfa Aceh Besar 6 April 1999. Nadia Khatami Banda Aceh 22 April 1998. Elita Atu Lemura 7 Juni 1998. Emma Daraponna Aceh Besar 8 Desember 1998. Cut Maisal Jannah Kampung Cot 17 Oktober 1997. Nur Haslina Muli Lok Semawe 17 Oktober 1998. Ulfa Rahma Dayana Lom 27 Oktober 1997. Adelina Rianti Sabang 10 Juli 1998. Suaibah Darussalam 31 Desember 1996. Putri Nadia Banda Aceh 6 Oktober 1997. Indah Kesuma Air Pinang 11 Februari 1999. Tia Akmala Desa Muke Gogo 11 Mei 1998. Sri Irma Yanti Lok Sukun 6 Maret 1997. Nida Magdalena Lame 19 Juni 1998. Ruhaipah Blang Kejeren 21 April 1997. Nur Rizki Sakita Menasah Tengah 8 Juli 1997. Ririn Anggraini Krung Sabe 19 April 1998. Sri Multifa Sari Kabutuno 5 Oktober 1998. Tengku Diva Nurul Ramadhani Banda Aceh 26 Desember 1998. Rahmi Maulina Pandelang 20 Agustus 1998. Putro Tuanku Rizkia Banda Aceh 12 Mei 1999. Fegi Andriani Karanganyar 24 Mei 1998.
Narisatila Warabo 4 September 1994. Revina Novita Lanting 22 Maret 1999. Histi Farida Kedai Kandang 17 Agustus 1998. Raihan Fazila Pulau Puuk 25 April 1998. Putri Lajuna Banda Aceh 6 April 1997. Andita Frayuri Sigli 19 Juni 1998. Leli Nazira Lamga 29 Maret 1998. Riyadi Harnija Kedai Runding 24 Agustus 1997. Fitri Yani Menasah Manyang 28 November 1998. Tri Noviana Putri Tuan 6 November 1998. Kasnaini Aceh Besar 21 Mei 1998. Rosnita Banda Aceh 14 November 1998. Ayu Mauliza Banda Aceh 22 Agustus 1996. Nadia Ulfa Tumpeng 4 Juli 1998. Melita Lam Timpung 7 Mei 1996. Cut Nurul Tahirah Simpang He 13 Juli 1998. Yeni Alfira Bakoy 3 Januari 1998. Putri Saidatul Mulki Aceh Besar 7 April 1998. Ulfa Khairun Nisa Lubuk 5 Juni 1997. Nur Hidayati Ujung Fatihah 14 Maret 1997. Khairul Rahmi Bukit Bata 12 Oktober 1998. Fiza Milyani Desa Sapik 6 Januari 1998. Intan Purnamasari Aceh Timur 11 Mei 1998. Ayu Dewi Pasti Jambu 9 Juli 1998. Indira Gusmi Rikit Gaib 28 Agustus 1998. Irma Monica Menasah Blang 6 September 1997. Reni Saskia Sabang 8 Juni 1998. Zahratun Nisa Sigli 26 November 1998. Yuni Karlina Pelumat 10 Januari 1998. Gustia Yayang Sari Padang Baru 10 April 1997. Nazla Maulida Banda Aceh 2 September 1997. Dinda Siti Humaira Rumsenok 4 Desember 1996. Hanifa Mazia Langsa 18 Februari 1997. Puji Khairatun Nisa Rungklut 18 Agustus 1998. Titi Isnataini Wala Makmur 6 April 1998. Diana Afriza Kota Fajar 20 Juni 1997. Fitria Amrida Kubu 24 Juni 1997. Rafifah Alfitra Aceh Besar 7 Februari 1997. Ritena Yunita Pulau Kambing 9 Januari 1997. Mawaddah Kurande 17 September 1996. Rika Zardila Padang Kelele 13 November 1995. Nanda Humaira Jamal Barat 24 Desember 1995. Yana Lia Maulika Sigli 20 Juli 1996. Farah Diba Mutia Samalanga 25 Agustus 1996. Erin Karina Banda Aceh 8 Agustus 1997. Sari Rawatul Jannah SI Papua 5 Juni 1997. Ulfa Fajrianti Pasi Kuala Bau 29 Maret 1998. Dara Maulina Banda Aceh 24 Juli 1997. Ulfa Hayati Suso 8 Agustus 1997.
Bulut Tarifah Mazaya, Banda Aceh, 17 Agustus 1997. Ina Aulia, Bekasi, 31 Januari 1996. Arini Izzati, Banda Aceh, 22 September 1997. Nailul Muna, Blangler, 10 Agustus 1997. Syahruni Dulu, 22 Januari 1996. Faki Ahzanina, Pedada, 27 Juli 1997. Agusti Ayu, Aceh, 4 Agustus 1994. Sarah Salsabila, Tanjung Usi, 12 Februari 1997. Curiska Syafira, Banda Aceh, 14 Oktober 1997. Soya Husnul Asyura, Banda Aceh, 20 April 1998. Talita Amada, Luk Semawe, 11 Juni 1997. Ova Sani Lianda, Melabu, 9 Oktober 1997. Wilda Rahmi, Ugade, 14 Agustus 1996. Nur Ulfia, Aceh Besar, 17 Mei 1997. Reza Usrina, Kampung Raya Dadang, 18 April 1997. Nadia Bisnuha, Sigi, 24 Juli 1997. Alma Nurulita, Lampayan, 7 Juli 1997. Rahmi Mutia, Musa, 24 Maret 1998. Ulfiani, Ugade, 15 November 1997. Siti Nabila Ashifa, Banda Aceh, 20 Mei 1997. Cut Tari Fadila, Banda Aceh, 31 Januari 1997. Indah Agia Samini, Sigi, 13 Maret 1997. Rafiqah Nurhaliza, Banda Aceh, 5 Oktober 1997. Nabila Nur Semawe, 10 September 1997. Fauziati, Banda Aceh, 7 Maret 1997. Luki Tiara Herfa, Pasar Pelampidi, 8 Juli 1997. Raudia Ulfa, Kampung Belang, 19 Agustus 1996. Nadia Aprilia Langsa, 16 April 1996. Nora Aprilia, Banda Aceh, 5 April 1996. Nurul Agustina Bakui, 18 Agustus 1997. Mafazal Muna, Banda Aceh, 7 September 1997. Rizka Aisyah Matura, Luk Semawe, 30 September 1997. Rifa Aulia Lambetung, 10 Januari 1995. Nadia Ulfiani, Luk Semawe, 28 Agustus 1997. Sri Suci Anggraini, Banda Aceh, 20 Mei 1996. Dela Gebrina Murni, Banda Aceh, 15 Desember 1996. Sri Mai Belang Kejeren, 31 Desember 1996. Cut Saidah Nafisa, Amud Masjid, 5 Mei 1994. Eka Nadia Biren, 2 Mei 1997. Nora Usrina, Banda Aceh, 16 November 1996. Wiwi Milianda, Gunung Kerambil, 23 Mei 1995. Kita Kasdina Sigli, 9 Agustus 1997. Cut Fajar Nita, Banda Aceh, 25 Mei 1996. Duratul Hikmah, Matang Gelubang 2, 14 November 1997. Rizka Safara, Kota Janto, 19 September 1997. Vivi Harlianti, Aceh Besar, 8 Juli 1997. Gusti Alfira Mekki, 14 Agustus 1996. Nurul Fadila, Banda Aceh, 21 November 1996. Tursina, Banda Aceh, 7 Mei 1997. Wiwi Rizka Putri, Desa Subarang, 6 Juni 1996. Sri Yuliani, Banda Aceh, 7 Juli 1996. Nurul Hidayat Isardi, Luk Ketapang, 7 September 1996. Rosalina Siti Marfu'ah, Aceh Besar, 4 Oktober 1994. Rizka Lia Sari, Banda Aceh, 19 September 1996. Wanti Yuliza, Belang Talun, 27 Maret 1996.
Nova Susanti Budian Gawang 17 November 1995. Rahma Metang Gelombang 2 12 November 1996. Susmita Sari Sabun Barat 6 November 1996. Apriani Tapak Tuan 16 April 1996. Emma Yulfida Ragai 18 Juni 1994. Muslidar Ferayani Banda Aceh 22 Februari 1994. Haryati Muara Batu 22 Juni 1996. Khairanis Ujung Gading 3 Mei 1996. Cutlisa Nun Zikir Jakarta 1 Januari 1998. Marzatil Muslimah Ujung Tanjung 9 September 1998. Nadia Rizky Primadani Ulegle 15 Februari 1998. Dini Wahyuni Melabuh 8 Mei 1997. Novita Kantrin Kedai Susuh 21 November 1996. Erliza Julfia Banda Aceh 24 Juni 1997. Nazaria Pedada 1 Januari 1998. Cut Nur Fajri TR Lung Putu 25 Mei 1997. Anissa Humaira Banda Aceh 28 Maret 1997. Zakia Ulfa Bung Sidon 25 Mei 1997. Melisa Harnia Gunung Pulau 22 Mei 1996. Dian Agustin Banda Aceh 18 Agustus 1997. Mulia Safitri Uleu 11 September 1997. Putri Nuzul Audiana Langsa 2 Oktober 1997. Tiara Selvira Aceh Besar 23 September 1995. Zakia Fakrun Nisa Pirse 3 23 November 1997. Putri Hartini Rawasari 7 Agustus 1997. Vidya Vijaponna Aceh Besar 4 Januari 1998. Dian Balkis Kampung Arai 17 Mei 1997. Utari Nabila Rahmadani Melabuh 14 Januari 1998. Raudatul Jannah Irfan Banda Aceh 14 Desember 1996. Dian Yunita Putri Blang Pidi 24 Juni 1997. Asfianur Blang Puu 8 Agustus 1997. Lianda Ujung Pulau Raya 28 Maret 1998. Cut Ayu Narisa Pringgading 22 April 1997. Neliana Embun Sari Melabuh 2 Maret 1997. Nasyatil Fitria Lampu 1 Februari 1997. Cut Najla Rahmatika Sabang 1 Juni 1997. Dwi Apriosi Ajereni Banda Aceh 21 April 1997. Husnul Khatimah Kede Tengse 2 Maret 1998. Dina Faradila Pasai Betung 9 April 1997. Syarifah Ulfa Julita Lok Semawe 10 Juli 1997. Rauzatul Jannah Uno Pidi 13 Oktober 1997. Nanda Oktavidia Labuhan Haji 7 Oktober 1997. Syarifah Rauza P. Panjang 1 Juni 1997. Nurul Altifah Dewi Melabuh 16 Agustus 1997. Malisna Suluh Nate Banda Aceh 24 Mei 1997. Raudatul Jannah Ule Gunung 12 Juni 1996. Rahmatun Wahyu Sawang Mai 3 November 1996. Rahmati Aceh Besar 26.
Kartiniwati, Banda Aceh, 21 April 1996. Hauriyatul Jannah, Cot Ara, 18 Februari 1997. Syalawati, Tingkem, 16 April 1996. Khaira Ummati, Sigli, 30 Mai 1996. Maisura, Desa Gudang, 11 Agustus 1996. Rizka Emiliani, Pulau Ibo, 12 September 1996. Destria Fuja, Tepin Gajah, 9 Desember 1996. Maulida, Pasilubuk, 25 Juni 1995. Megawati, Alubru, 17 Agustus 1997. Nia Murniati, Melabo, 12 September 1996. Intan Sylvia Tanjung, Melabo, 1 Januari 1997. Yodia Rizky M. Yusuf, Medan, 17 Juli 1998. Muhammad Afrianda, Banda Aceh, 1 September 1998. Muhammad Ihsan, Medan, 1 Oktober 1998. Nirwan Bawazir, Singli, 1 Mai 1998. Mali Abdul Aziz, Melabo, 15 Oktober 1997. Muhammad Fazlur Syauki, Banda Aceh, 27 Mai 1996. Muhammad Zafir, Banda Aceh, 29 Maret 1997. Muhammad Nur, Kampung Selimun, 14 September 1996. Muhammad Lutfi, Banda Aceh, 11 September 1997. Muhammad Yazid, Sigli, 14 Juni 1998. Basuki Rahmatillah, Kabu Baro, 8 Agustus 1997. Muhammad Rifki, Banda Aceh, 18 Januari 1998. Aulia Din, Aceh Tengah, 2 September 1998. Jihan Arif, Montasi, 4 Juni 1997. Al-Farisi Novisra, Langsa, 21 November 1998. Ferdian, Padang Hilir, 18 Februari 1999. M. Fakri Mu'arif, Banda Aceh, 1 Oktober 1997. Teguh Samhudi, Lok Pange, 10 Maret 1998. Muhammad Muhajir, Pasi Aceh, 15 Mai 1999. Alif Mirasyah, Banda Aceh, 17 November 1998. Maulizar Rizki, Banda Aceh, 31 Mai 1998. Rizki Widiansyah Putra, Selakat, 25 Oktober 1997. Ikhwani, Lok Pau, 7 November 1994. Hafizun Haris, Sigli, 5 Juni 1996. Muhajirin, Lam Hasan, 19 Desember 1996. Balma Amaldi, Pasilembang, 28 April 1998. Muhammad Ibnu Akbar, Lok Semawe, 8 Oktober 1998. Said Farhamdi, Ujung Sikuneng, 10 Oktober 1997. Zaifan Auzarifa, PD, 9 Juni 1997. Haria Fitra, Kota Fajar, 2 Februari 1997. Muammar Gaddafi, Rantau Binuang, 19 Agustus 1998. T. Tio Perdana, Air Pinang, 22 Oktober 1998. Ambia Nasri Sembiring, Medan, 30 Oktober 1997. Saripudin, Kuta Lembaru, 24 April 1996. Muhammad Kausar, Macang, 25 Oktober 1996. Muhammad Fadil, Banda Aceh, 15 April 1996. Baihaqi, Bangke, 6 April 1996. Teriansyah, Kuta Padang, 23 Januari 1997. Sir Baharudin, Kampung Sawah, 12 Juli 1995.
Syahwir, Krung Batu, 13 Juli 1996. Hasbaini, Kampung Payang, 22 Juli 1996. Syafrizal Kurniawan, Mersa, 16 April 1995. Yunadi Hari Oktavian, Labuhan Haji, 16 Oktober 1997. Muhammad Alam Khair Al-Adani, Sigli, 9 Agustus 1998. Attailah Maulana, Tanjung Minje, 3 Agustus 1998. Maulizar, Lami, 18 Desember 1996. Al-Ihsan, Lantik, 2 April 1999. Muhammad Syahrir Rahmat, Merdu, 31 Desember 1997. Khairul Munadi, Jenib, 28 Oktober 1996. Muhammad Zufar, Melabo, 8 November 1995. Bafadal Badrul Syamsuri, Banda Aceh, 11 Oktober 1997. Ilham Mauliza, Simpang 4, 25 Mei 1997. Muhammad Fadlur Rahma, Jakarta, 16 Desember 1995. M. Rizky Yanwar, Banda Aceh, 6 Januari 1996. Aditya Putra Pratama, Sukadamai, 29 Maret 1996. Ahmad Jihadus Syahrawi, Deli Serdang, 14 Agustus 1993. Chosi Al-Faiz, Banda Aceh, 29 Maret 1997. Bulkaini, Meredu, 16 Oktober 1997. Muhammad Naufal, Menasa Pekan, 2 Mei 1996. Maulizar, Krung Batu, 15 April 1993. Miska Firdaus, Ladang Tuha, 28 Juli 1996. Khairul Ihsan, Kuala Simpang, 24 Juni 1997. Samsul Rizal, Aceh Besar, 26 November 1996. Roni Riswanda, Tiju, 10 Oktober 1995. Amalik Fajar, Banda Aceh, 18 Desember 1997. Fadrul Suadi, Silolo, 7 Agustus 1997. Ihsan Kausari, Bung Sidong, 12 Juli 1997. Teguh Reza Aulia, Aceh Besar, 19 Desember 1995. M. Deni Ruliansyah, Banda Aceh, 25 Oktober 1995. Muhammad Akhyar, Banda Aceh, 3 Desember 1996. Rendika Chandra, Nusrohe, 2 Juli 1996. Muhammad Abizar Rayyan, Banda Aceh, 21 Januari 1997. Ahmad Iqbal, Kota Pajar, 11 Oktober 1996. Syarul Mauludin, I Alang Daya, 17 September 1995. Rama Fitra, Pondok Baru, 15 Desember 1996. Fikri Maulana, Aceh Besar, 21 Juli 1996. Maulana Al-Kausar, Banda Aceh, 1 Mei 1996. Ilham Saputra, Aceh Besar, 8 November 1996. Zulhijriansyah, Kaju, 2 Juli 1994. N. Iza Ulhaq, Kenaloy, 31 Maret 1996. Hafaz Purkani, Cot Kembang, 1 Oktober 1996. Ihya Ulumuddin, Tapak Tuan, 3 Januari 1996. Antonio Di, Sigli, 23 Juni 1996. Bayu Pratama Putra, Banda Aceh, 10 September 1997. Abdul Halim, Gelanggang Menje, 5 Januari 1997. M. Kamal, Aceh Besar, 3 Januari 1997. Yusrizal Mahendra, I Bedoh, 3 Agustus 1997. Said Abrar, Banda Aceh, 18 Agustus 1997. Firial Kansa, Banda Aceh, 28 September 1997. Rahmadi, Suwak Bakung, 2 Maret 1997. Rafli Resti Jaya, Lambaru Samahani, 13 Februari 1997. Irfan Noptrianai, Alu Bili, 3 Maret 1994. Wedian Syah, Melabuh, 15 April 1996. Lutfi Multazam Khaironi, Banda Aceh, 18 November 1996. Mahwel Farsa, Banda Aceh, 14 April 1997. Irwan Syah Putra, Namu Buaya, 20 Desember 1996.
Filzar Aiga Aulianda, Banda Aceh 23 Januari 1995. Rifkan Novarianda, Banda Aceh 23 November 1996. Fakhri Siddiq Akbar, Sigli 21 Juni 1997. Raffi Aulia, Pangkalan Berandan 4 Oktober 1996. Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat mengambil tempat sebulan.